genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj jedan je od najvećih zločina u istoriji čovečanstva. Hrvatska nikada nije kažnjena za zverstva koje je tada počinila protiv Jevreja, Srba i Roma. NDH je tada radila nešto što nije radila ni fašistička Nemačka. Imala je logore specijalizovane za mučenje i ubijanje srpske dece. Hrvatska za to ne da nije kažnjena, već se i danas podsmeva srpskim žrtvama, veličajući Antu Pavelića, uzvikujući na fudbalskim utakmicama nacističke i ustaške pozdrave, slaveći Oluju, najveće etničko čišćenje od Drugog svjetskog rata. Očigledno je da kontinuitet fašističko-ustaške politike Hrvatske prema srpskom narodu nikada nije prekinut. Zato Srbija mora da učini sve da zaštiti srpski narod u Hrvatskoj i da ne dozvoli da se fašističko-ustaška zverstva počinjena u Drugom svjetskom ratu i tokom Oluje ikada ponove.